Road no riu thiini wa kirere wa Thika East as a sub county gutiri kwagera gutiri rami ona kilomita ona imwe nyina ta bara igire cia kugira munyo nyina ta here salama ni haria muguga niguo that is right that is true nire ko irekero nire ko haria muguga iyo ni de ajiti muguga no riu ri reka tugeru ni ke ta kilomita igire already kilomita igire ne njikire rami umete haria muguga no barabara haria kangoki igana atia yothe ni 24 kilometers gucoka kinya haria kangoki na barabara yothe ri ni hetwo already ni allocated ni hetwo allocation no riu na he allocation ri ndui riu na kwe mundu ri raka ri athiaga arihwo mbeca akahota guthii na mbere o arihwo mbeca akahota guthii na mbere na ni njaritie na PS na kanjira barabara ni guthii na mbere na ni kuheo mbeca ni kuheo contractor ni kurihwo arihwo no guthii na mbere oguo andu matigakimake andu agatunya mutikamake project iyo iri ho na no irathi na mbere Dero haria riri haria barabara ni utanakinya riri utanakinya Makongeni how do that soka fiu ginya taraka Greta ri ati ni hekwenda bumps ati fara ni hekwenda bumps yes that is true ita go fara engine tumita engine kona 4 fara ni ko ni bumps ana ni ndari muthenya ungi ni fara ira gari matatu boda kila kitu ira the speed itari yonekana so I note that point I totally note that point na ni golia na engineer haya undu cio ngidona andu agicagi gia Athena andu agicagi gia Kiandutu ni maroria ori umabangiire ate kana ko Athena membere muno Athena kiri guthwakite barabara yimite Kiandutu ri yaramire haria Kiandutu ngithi haria Kiandutu ri opposite home public barabara yo yaramire yagiakirwo hinda riri na ndu amenya handu hau ari horu muno ithiite gereire thiini wa Kiandutu thiini igathie kaumirira haria Athena igacoka mwena wa Kiganjo fara yo higurite handu hau undu tari wonekana and then Kiandutu nako ukagea na value tondu riu duka ici imwe na mwena cira miguru and then ndama heta kabara kage haria Kiandutu gaka bros ni jwe andu Kiandutu ni murona hau that means on a good day atiriri all those informants settlements kinya Kiandutu ndigo ciana mari magia development yege tere magite thina wa ihinda ria Jago and I'm happy about it tondu ndi naguo uri ranjira no ria maranjira haha ri ngena haha ingicana ni gukwira he mundu njira njuri horo wa riri ngero horo wa haria riri haria blue post yokingira handu hau kana hari hacotwo ni ndonire hega barabara kaimite na kankaratonya handu ati atire hoka wega iduri handu hau ri no hagi gucotwo thaici tondu ni hacoretwo barabara ikindu gitagwo interchange barabara no ya Marwa iraheanirwo ni president muthenya ungi ino super highway ino rauma Nairobi super highway Thika super highway ndi kinya Marwa ni designate kindu gigwitwo exchange hau ogwo blue post ri hatingithondekwo no hathondekirwo kindu temporary muno niguo ngari hote kuhetuka no hau ni hathondekwo daraca so that traffic ire yothe rauma na Thika na traffic ire rauma na Nairobi na rauma na Nyeri ihote kumanageka ogwo hau ni hathondekwo ni hahetwo wira munene hakurutwo wira munene na already wira ucio kiri on tondu barabara ya Marwa ni kianjitie so it is on in that program joke juke tiriri hagikro hena habu go ruini ni harehaga a lot of challenge na ni directed andu akura na ne marakite repair ogwo no maundu mara mangi kwa hau ni temporary kama watha habu arajira gugeithie kama ona Dr. Huko arajira tu hamwe muno ekuremo na gikuni arakwirorera very good no he barabara ndero ti ona in bad shape barabara ya guthie Marafa iri in bad shape na ngehoka ni ukumarorera na goku ne jujai no juja no ni tulimaga ndio to maintainaga tulimaga guothe ona gato no thino to makirageria na ndakwira ona ruiro to kumakiriria tuthiite uguo tondu tunabatana wira niguo haya uguo Marafa ni ndamuigua haya kindu kingi ndona thina uria munene muno kuria gwaku ri ni barabara na thitima tondero kuria thitima kundu gwitagwo nguri ba thogotori thitima itiri cia kinya ira muheshimu atuteithie bona githiji ni ngukwira horo wa thitima ici ri nyingi ti cia thirikari ni cia jango na late ni ndiranyitire marwa kuma county na county marathi makidisconnect ga thitima iria cikiritwo ni jango na ngakiuga to me gucira ni mahitia tondu ndungirehere andu development na ke mundu ungi ajie kumirenga in fact kuria guothe njikirite thitima marathi marengete na maranyandikira marwa ndigekire thitima ingi no riu menya atiriri andu athika ni akwa andu a Kiambu ni akwa ngukiaga kumekirira thitima ndio o haria ndahota kumekirira ri
no ngumekirira ona ciarega gwikirwo mwakire ndwe kipindi iki ni uthira kirathira mweri we nana ri ndigagithie ndiconnectete ciothe ndikitie ogora mundu ngwikirira gitinio muthi ri na gwikirira waya ri no sawa ngukuhe hope ukimenyaga ati mweri we nana wikinya ni ukugia thitima in fact idea ni atiriri kindu gitagwo 24 economy ri that is my idea for Thika ati Thika gukona thitima nyingi othoria kwa hoteka cia barabara ati mundu akenda guthie kuria guthie eguthie in fact njikirite so far ni njikirite thitima makeria ma 5,000 niguo thini wa Thika and I'm very proud of I'm happy about that ndona mundu ngiraria ndona giti kia governor gia Kiambu kiria gikarirwo thaici ni governor James Karanja wa Nyoro na tondu ario gitini tutithikiaria gitikieheretwo niguo gitikiehere na mundu ni tukwaria horo wa no mundu rajuria atiriri kana niki gitumaga andu amwe no cio wa Thika East Kiambu East makona mekinyira muno to mena kura nyingi tondu magiringithania na Kiambu West ri kura cia nyuna ni ciganite kuingiria mundu governor reke tuge atiriri na nimekuingiria Jago tondu Jago na batana giti kiu na ngenyihia ngiuga atiriri hindi da kaundu ka siasa ge kuingira kana horo wa campaign yo kuingira ni ndenda kurugama giti kia governor wa Kiambu uguo ni ndirenyihia ngihoya kura cia andu othe a Kiambu haria mari na kura iria cia Kiambu ri ingicienda tondu ndina mubango munene muno wa Kiambu ni njui in myself ati Kiambu no ituike kindu gitagwo middle income economy uguo ni kuga atiriri wetha andu aria andikeri umuthi ungiurura githiji ukoraga kwi njamba 10 kana andu 10 kana iretu 10 haria wakora handu eri nio makorwo mandikitwo wira wina kuri uri anana makorwo magietha no nyende gucenjia cycle yo gukorwo atiriri andu anana me wira eri nio maretha na niwe Kiambu no kuhoteke uguo ungira proximity ya Kiambu na Nairobi sure riri hatiri gitumi kingigiria Kiambu develop ona ekire Nairobi taru ngoraga Naikuru nikuo kwina GDP nene gukira ya Kiambu ungehota ku explain uguo atia how can you explain that uguo ri na idea ni atiriri nona karuka no katura ihoro wa matawa how can you explain that uguo ri na idea ni atiriri nona karuka no katura ihoro wa matawa taru Kiambu tugikira matawa we gari kugena 24 by the way one of my manifesto items ni ati ndienda wikira thitima makeria ma 20 guku Kiambu ati kabarabara o haria wathie hena utheri o haria wathie hena utheri wenda kwendia matumbe maku ti uhoro wa time ni uhoro wa riria ukona matumbe ati ni ukota kumendia all the 24 hours kaundu kangige Kiambu ri and it's very simple by the way andu a Kiambu ni aruteri wira na ni ogi muno tukona human resources thaka muno andu acio mangiheo kindu gitagwo connectivity ya barabara andu acio ni ma move taru Thika kumanira nyingi ndaingirire kuo ri twikirite tarmac barabara ciarami twikirite 55 kilometers undu tari wonekana thiini wa Thika ever na issue ya connect riri ni ngigira Kiambu ingenda kuona atiriri every sub county ni age at least 50 kilometers of road in total strike or 600 kilometers of tarmac road farafara cia tiriri iria thondekete iria twitaga all weather road thondekete farafara 300 kilometers cia farafara Thika ni haria inene na ni haria rarekereirio farafara cia iria thondekete Thika ni farafara nyingi muno ona ndigwiciria andu a Thika ni makahota kuona farafara cia muthemba ucio so 300 kilometers of all weather road tungihota guthondeka 300 kilometers or every sub county Kiambu ni atuika totally connected heka nyamo kage andu maingi no muno getagwo IT nona IT hubs ugithi hado ogasopi taru githi kwa ndari Mexico last month Mexico ri gitawa kia farafara giothe kira gikoro intersection ini gikorogo na wifi oguo ri ukoraga anake marugamite na tuthimu twao the wage thitima ini na ni utuku thitima ini no go serve marasa net makendagia tuindo twao magikaturuga na twao so no nyende kuona atiriri IT thini wa Kiambu ati haria hothe wathi thini wa town he handu rathi hena ka hub ka wifi ati anake hothe twina ori mbakenda kwendia tuindo twao makenda wika tumau twao ri IT is very important you ka ngori mukiari horo online shopping by the way and you know that is the future anake yari mena tundu very thaka muno by the way ni ndi kithijikani ndakwira ni ndutaga wira muno na andu ethi ni ndema tukania magatuika ka kurufu ngathi ngathomithia ira ndirathomithirie airetu magana maya Mary all the Kiambu is turatunganite Thika
airitu tumaita warebo na jango maroka ndiramathomiria na githomo kira ndiramathomiria ni atiriri maranjiraga atiriri ithuiri ndi tukao tu single mothers na tutika single mothers ni ndi tutigairwo murigo wa ciana ndi turithagia ciana icio ni tumenya kira mariria uria mariria thukuru everything covid ni weyo ni ratuhereirie mabiashara riu turagi horo atiriri atumia aya ri na iritu aya ri mwanake arikia githomo ri athiaga boda boda. Alright, athiaga gatoro jua kari muritu atwara ko o saloon Luga saloon ga kari neka kumaiga na othe nu no ginya tunyitane tuciria atiriri what else can we do airitu cio by the way ri na by the way na gakurubuka iritu nie karamakirie muno na ndirama heka example ndamera atiriri yuthi ri he andu anake maranyitana anake na iritu maranyitana iritu 15 maranjira atiriri kuria gacie ri tuthingota kura mugunda wina goro muno no riri no ni gacina gacie mugunda kia 50 by 100 kuria ugaga kwi wici kuria mugaga gwiki tha ici kia 50 by 100 ni milioni 10 ndungiruta no ruana kesi maramakirie muno na iritu tondu marathie maranjira atiriri tuguthoreka kindu gitagwo leasehold maralize mugunda wa 100 by 100 kia 100 by 100 marekira nyumba 50 cia mabati ndugi imagine nyumba ya mabati ku yumaga ha gacie yes ni ngirigire na magana matano nyumba imwe nyumba 50 ri ira makostire only 1.5 tondu gwaka kanyumba kamwe kama mabati ni ngiri 30 ira makostire only 1.5 na kuranika nyumba kau ri ni nuthu milioni paya ugo marahuthira milioni cigana igire no marahetwo lease ya miaka 17 arafu draft aratiriri marahuthira milioni igire no mwaka umwe ri marionaga 1.5 million mena tunyumba 50 ugo return on the investment is only 1.5 years miaka eno ngi 15 na nuthu meukiro makirira tu turekire mathabu iroka 23 million ateme kuona faida ya 23 million anakeigana na ile tu they are 15 mara ndoreka 23 million nyeru aku invest 2 million na 2 million ishire marathire gikundi kihau gitagwo ni ndika ka application gitagwo jehera wana kaigua ugikwa ciringi imwe hau ri umaga na ciringi cigana koguo no ta sako no ta sako ukagrant okay ciringi igire anake acio maraikirie mana ngiri mana mugwanja marakomba 2.1 riu makite nyumba 50 return on investment yuko next year fair enough miaka yo 15 meko makian money mekari kuanira morogia atiriri ona ni wiro uri kungienda gwetha fair enough ha nigetha tondu kuri kire turarikiria ri na ndakuhe kanya ri kana thome ciuria cia muroreri ndakuhe kanya we aria tondu kundekire kihoro ni gukwenda gukwira this is what I believe in ru hende goka wikare thi haria uigare haria na andege mararwanira gitura giki ya kiambu hende gwakinyirira hindi yo nigetha ru tuigwe ru mayoni manyu mukirutanaga mahitie inyu enyewe very good taruga kega manifesto yakwa nino na kega nino na nyunyu rega muhe kanya ukauria uga poke holes area nere ga poke ni wega wakwa githiji ni ate na tugithii uguo tugithii debate ni wira kwa koragwo ground ini ona ndiendaga ni onda ndira gweka campaign ndienda kurutira andu ake wira niguo manjikire campaign ni ndiga campaign asante ha ndero ngurio horo wa riri he andu dorio haria riri about the pathetic road haria landless na hakuhe na Ecomat andu etagwo Ecomat ECK na Gempark na Jerusalem ni mundu gitopita kinothia icio tufara tu riri he kafara tutaka kale landless na he kafara kale gatundu farafara icio cieriri ni cia county tondu ni irami ire karami na maintenance ni county uguo riu farafara icio ngithi guthondeka ri njega kuhurwo ni county na ni ma farafara ya rami ri twira wakwa no ri kuma haria rami akinyite ni maintainaga na andu a Gempark ni moy aria gatundu ni moy ndira makire farafara yothe kuma hau na farafara ni ndeha matinga makarima maka compact igatuika all weather no ha kapatia karami kauni ga county haya Thika Muslim Housing Phases 2 hiyo ni yaku town no ndira ruguru wako asha hiyo ni county haya uliza wajangu kwa nini alichimba barabara za Ngoigwa sigetigwo Ngoigwa gutire barabara jimba gatigwo na koni hari please umak na beyo areto recho ego ndimuhurire immediate after this barabara twekete Ngoigwa ti fara nyingi muno na tugacieka wega no iko hena gathina ni wega kunyitana beyo tondu I am sure adikite uguo tondu ni anete kaundu uguo na ringire kaga riri ni ona yutukire mari okuthini kwina barabara cia county na ni ndugi control account mareka but ni madongi gira wira tari wa no iko ya county ri na oru ni kro ya rami alright no iko ni ya county bado na ni ateri na ni mametiganeirie ri no tuguka guthondeka
tareke ngurio watige mieri kindu igana irana mieri 8 ithiete muno nikenda gwikira reka tuge 5 nikenda gwikira andu athika mieri 8 kana tuge 5 reka tuge atiriri thukuru ici 56 ri ni twikite ta 97-98% uguo ga 2% no ngire karikie na ndekarikie wega na kaundu karia ndenda kwamba gutiga as a legacy hena thukuru ndirathondeka kundu kugwitwo kia ng'ombe gatawari kiandu tuna kiganjo kuna ciana nyingi muno taru thukuru iria ihau ithatu ri Kinyata primary ciana Kimusho primary ina ciana then ina no wika thukuru just in the middle there niguo offload uguo kaone goda gukaruta na digoshiria he project na mututiga ya twabiti one farato machuko in fact the incoming MP wa Thika ni ecirie horo project igi no ndageciria mashukuto ko tomurikiria wega no ndiri ni athii na mbere ko expand thukuru kana waka ingi no wega tondu Thika ni nene basically karuano kana na thitima iretwo riu icio ndina challenge tutwikira thitima omenye twina challenge yo tondu county ni regete kwikira thitima na tondu niyo nyene mwaki ogo na twarugamia itingi ndi gutuhe mwaki that means but ogo tikuga tutikuruta wira kuria guthe kurereka thitima no tukuhanda miti na no tugwikira waya tutigwe gwikira girofu o ria tukota gwikira girofu ni tugwikira girofu yo hehe ndagukora mwige kundi kimwe na andu metagwo Thika manufacturers na gigwe he farafara murende thondekwo ininanine jam tondu Thika ni gukona jam kuma haria gatitu uhoro cio mausotire na njira hana tigetha turikire tondu matha maitu tutigiakite muno tutigiakite ugithi haria Broadway ri he farafara jiti haria Broadway kana handu hetoga na park igathie parallel to Garissa Road farafara ni kurikira rika ithiite kaumirira haria githinjiro-ini haria BAT igacoka kaingira handu hetagwo Umoja riu kaundu karia tutigitie no rukuingira haria Umoja na thini ria twinaguo Umoja ni ati he andu mathire andu tana magithie makaiya corridor kuria gwa county riu county ri